You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something Mbega else. ikibazo cy'ubugoryo mbajije You've always been very nice to turi me. What a kuvuga stupid iyindi question ngingo that is to be ikomeye. asking. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an Birasa easy nkaho problem compared to what we're doing. Uburusiya buri gufasha Irani mu gutera Abanyamerika. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. Ibyo ni ikibazo cyoroshye cyane ku byo turi kuganiraho. Bisa nkaho nagiye nkugirira icyizere, wagiye umbera mwiza mu gihe cyinshi, ariko You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something mbega else. ikibazo cy'ubugoryo mbajije You've always been very nice to turi me. What a kuvuga stupid iyindi question ngingo that is to be ikomeye. asking at this time. We're talking about something else. Mu burakari bwinshi Donald Trump yamusubije amwibasira cyane, nuko amucyaha amutwama amubwira ko iki atari ikibazo cyo kubaza, ahubwo ko ari ikibazo cy'ubuswa kitari gikwiye kubazwa n'umunyamakuru nk'uyu mu gihe nk'iki. Amakuru arisukiranya isegonda ku yindi, ibintu biragenda bihindagurika, bifata indi ntera, bihindura isura. Amaso twese twayerekeje mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko ku gihugu cya Irani, aho intambara iki gihugu kirimo na Amerika ishobora kuba iri kurushaho gufata indi ntera. Ubanza twabiciraga inyeri ari urukonda, ibintu bishobora kuba bimaze kuba ingombabagabo. Umva iyi nkuru. Hamenyekanye ko Uburusiya ari irindi zina rishya rije muri iyi ntambara karundura. Ibihugu bye bihangange nka Amerika biri kurwanamo inkundura n'ibihugu by'Abarabu bizwiho kutagira uwo bitinya no kurwana umuhenerezo igihe cyose bikozwe mu jisho. Ibi bihugu by'Abarabu bizwiho ko bidashobora kwemera na rimwe ubitunga intoki mu jisho ashaka kubihakisha agasuzuguro, kuko icyo byifuza cyose bikirwanira kubura hasi no hejuru, bikiyambaza intwari iyo ari yo yose kugira ngo birwanire igitinyiro n'icyubahiro cyabyo. Ubu imitutu y'imbunda y'ibi bihugu byose byaherekeje kuri ambasade za Amerika n'abambari bayo ngo biyibwire ko burya atari buno, kandi ko ngo mumbabarire ku mvugo usurana umujinya ukinera. Nta wari uzi ko Amerika yabwirwa koga mpagazi kuko amazi atakiri ayandi. Benshi batekerezaga ko intambara iri hagati ya Amerika na Irani ishobora kuba imwe mu ntambara ntoya zoroheje zamara iminsi mike gusa. Nyamara nta wari uzi ko ibitero bya gisirikare bishobora kuvamo inkuru z'uruhererekane, Gentil Gedo Official cyangwa Rocky Kimomo babaramo inkuru z'uruhererekane, bamara ibyumweru babara abantu bazisamira hejuru ubutarambirwa. Ngaho nanjye ni muntiza amatwi, mumfashe nkorere mu ngata izi mfura, mbatembereza muri iyi mijyi y'ubutayu, mbaha amakuru mabi y'ibishobora gutuma iherezo ry'iyi ntambara riba kure nk'ukwezi. Turi mu ntambara karundura ya Irani na Amerika. Turi ku munsi wa 9. Uko iminsi ishira niko ibintu birushaho guhindura isura, birushaho kudogera, abantu nabo bahatikirira. Ku munyarwanda we yaca umugani ukomoka ku mukobwa wa Nyamutezi wo mu Bwishaza ahasaga mu mwaka w'1700. Uyu mukobwa Ndabaga wahisemo kujya kubera se inshungu akajya kumukura kuko yari yaragiye ku rugamba adafite umutabazi. Nuko rubanda ruhera ko ruvuga ngo ibintu byageze wa Ndabaga. No muri ibi bihugu byakuriyemo Yezu umwana w'Imana na Muhammad intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'umugisha, ubanza nabo ibintu byadogereye, bikaba bigezaho udafite umukura uba ari mu kaga.
Amakuru aturuka ku nzego z'ubutasi ahamya ko igihugu cy'Uburusiya tuzi neza ko nacyo kiri mu bihugu bitari agafu k'imvugwa rimwe, kiri mu biri gufasha Irani mu buryo bw'amakuru y'ibanga, cyane cyane amakuru yerekeye aho ingabo za Amerika ziri, aho amato yayo aherereye ndetse n'aho indege zayo za gisirikare ziri kugendera mu kirere. Ni amakuru akomeye cyane kandi ashobora gufasha Irani kumenya aho yagaba ibitero mu buryo bworoshye kandi akarasa mu cyico, ahamya ku ntego uwambaye ibendera rya Amerika wese. Abasesenguzi bavuga ko amakuru Uburusiya buha Irani akomoka cyane ku mafoto y'ibyogajuru n'amafoto y'ikoranabuhanga rihambaye, amakuru Irani itari ifite ku buryo buhagije kandi amakuru akenewe cyane mu rugamba nkuru. Ibi bisobanuye ko Tehran ishobora kwishyigikiriza iri koranabuhanga rya Moscow ikagaba ibitero bundi bushya ku birindiro n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za ambasade zitandukanye mu bihugu byegereye Irani. Umwe mu basesenguzi b'amateka ya gisirikare muri Ohio State University, uyu mukoloneli wigeze kuba mu ngabo za Amerika, yavuze ko ibi bitatunguranye. Yavuze ko bisa nko kwihimura. Amerika nayo yagiye iha amakuru nk'aya Ukraine mu ntambara irwana n'Uburusiya. Igihe abanyamakuru babazaga Perezida Donald Trump kuri aya makuru, yifatiye ku gahanga umwe mu banyamakuru bamubajije iyi ngingo hafi yo kumubagira ibisiga. Iyumvire nawe. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. Birasa nkaho Uburusiya buri gufasha Irani mu gutera Abanyamerika. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. Ibyo ni ikibazo cyoroshye cyane ku byo turi kuganiraho. Bisa nkaho nagiye nkugirira icyizere, wagiye umbera mwiza mu gihe cyinshi, ariko You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. mbega ikibazo cy'ubugoryo mbajije. You've always been very nice to me. Turi What a kuvuga stupid iyindi question ngingo that is to be ikomeye. asking at this time. We're talking about something else. Mu burakari bwinshi Donald Trump yamusubije amwibasira cyane, nuko amucyaha amutwama amubwira ko iki atari ikibazo cyo kubaza, ahubwo ko ari ikibazo cy'ubuswa kitari gikwiye kubazwa n'umunyamakuru nk'uyu mu gihe nk'iki. Abayobozi mu gisirikare cya Amerika bavuga ko badahangayikishijwe cyane n'ibi kuko ngo bakurikiranira neza ibiri kuba byose mu kirere. Minisitiri w'ingabo Pete Hegseth yavuze ko Amerika ifite ubutasi bukomeye ku isi, bityo bakaba bazi neza uvugana n'undi n'impamvu. Ku rundi ruhande ariko, abasesenguzi b'iyi ntambara bagaragaza ko iyi ntambara ishobora kurushaho gukomera kandi ko ishobora kugorana cyane kuko kuri ubu uretse abaturage ba Irani bari kuhatikirira, ibi bisasu bimishwa kuri ambasade za Amerika nabyo bimaze gutwara ubuzima bw'abasirikare bagera ku 8 b'iki gihugu cy'igihangange. Ku makuru mashya, uretse igitero cya drone cyagabwe kuri Irani mu birindiro bya Amerika muri Kuwait kigahitana abasirikare 6, hari amakuru yamaze kumenyekana ko hari abandi 2 nabo bamaze kwicwa, harimo n'abandi bakomeretse ku buryo bukabije. Andi makuru y'aka kanya yo avuga ko imirambo y'aba basirikare bishwe muri ibi bitero yakiriwe mu cyubahiro mu birindiro bya Dover Air Force Base muri Delaware, aho Perezida Trump n'abandi bayobozi bakuru bitabiriye umuhango wo kubaha icyubahiro. Ku ruhande rwa Irani, umutwe w'ingabo zidasanzwe witwa Islamic Revolution Guard Corps uvuga ko iki gihugu gifite ubushobozi bwo kurwana intambara ikomeye yamara nibura amezi agera kuri 6. Umuvugizi wayo Al Mohammed Naini
we yavuze ko Amerika yaciye mu ishyamba itazi, bityo ko igomba no kuhaca inkoni itazi. Yongeraho ko Irani idashobora gusubira inyuma kabone n'ubwo yakomeza kugabwaho ibiteramagana biturutse kuri ubu bufatanye bwa Amerika na Israeli. Perezida wa Irani Masoud Pezeshkian nawe yavuze ko igihugu cye nta yandi mahitamo gifite uretse ayo kwitabara. Iyi ntambara kandi iri kugira ingaruka ku buryo buteye ubwoba, cyane cyane ku bukungu bw'isi. Ibiciro bya peteroli byazamutseho hejuru y'10%, aho igiciro cya esansi cyongeye gututumba kijya hejuru mu mareta menshi muri Amerika, aho bivuga ko cyazamutse hagati y'amasensi 40 na 60. Ibi bishobora gutuma ubuzima bukomeza guhenda hirya no hino ku isi, dore ko iyi nzovu zirwanye ibyatsi ari byo bihababarira. Abasesenguzi bo bavuga ko ikintu gihangayikishije isi cyane ari uko ibindi bihugu byinshi bishobora kwishora muri iyi ntambara, nuko igahindura isura. Hari amakuru akomeye avuga ko n'Ubushinwa bushobora gufasha Irani mu bijyanye n'amafaranga, ibikoresho bya misile n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga n'intwaro zigezweho zo kurwanisha muri iyi ntambara, nuko ikarushaho kuba karundura. Ikindi kandi nuko mu gihe intambara iri hagati ya Amerika na Irani ikomeje gukaza umurego, hamaze kuba izindi mpinduka zikomeye nazo zishobora kuzana byinshi bihindura isura kuri iyi ntambara. Nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei, ubu hamaze kuboneka undi musimbura. Uyu nta wundi akaba ari umuhungu we wa kabiri, Mojtaba Khamenei. Uyu nawe akaba yatowe n'inteko ishinzwe guhitamo umuyobozi w'ikirenga muri Irani izwi nka Assembly of Experts kugira ngo ayobore igihugu. Ibi bisobanuye ko uyu Mojtaba Khamenei agiye kuyobora Repubulika ya Kisilamu ya Irani mu gihe kigoye cyane. Ibibazo bikomeye kurusha ibindi byose igihugu cyahuye nabyo mu myaka irenga 47 ishize agomba kubifatira ibyemezo. Hakaba hatazwi neza niba azasubiza ikibazo gikomeye Amerika yabajije Irani cyo kwemera nta yandi mananiza ayo ari yo yose guhara umugambi wayo wo gucura intwaro za kirimbuzi, nuko amahoro akongera agahinda muri aka gace. Ese koko azabyemera? Iki ni ikibazo kigoranye benshi bibaza. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Irani Mohammad Bagher Ghalibaf nawe yavuze ko gukurikirana umuyobozi mushya ari inshingano y'idini n'iy'igihugu. Ku rundi ruhande, umuvugizi w'ingabo za Israeli yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bya Amerika na Israeli bishobora gukomeza igihe kirekire, bigaragaza ko iyi ntambara idateganya gucwekera mu bihe bya vuba, ahubwo ko twakomeza kwitega amakuru menshi mashya aturuka muri ibi bihugu by'Abarabu ndetse n'aturuka muri Amerika. Ese ni iki twakwitega ku guhindura ubuyobozi kwa Irani? Ni iki twakwitega kuri uku kwinjira mu ntambara k'Uburusiya? Mu gihe Irani ihindura ubuyobozi, hari indi nkuru ikomeye irushaho gukurura izindi mpaka ndende ku isi. Iyi nkuru y'Uburusiya kuko bushobora kuba bwinjiye mu buryo butaziguye muri iyi ntambara, aho inzego z'ubutasi zivuga ko Uburusiya buri gufasha Irani ku makuru y'ibanga ya gisirikare. Hari amakuru menshi y'iyi ntambara twese dufite amatsiko, byose tuzakkomeza kubibakurikiranira. Ndabashimiye, ciao bye. Makuru, noheri nziza. Amakuru. Amazing. It was my first time to see snow. It was my first time to drive in a big city like Chicago.
I have so many impressive stories I want to tell you. This is my culture now. Pretty different looking. Portland is on the south side of the city. Every day, I see so many impressive stories around America. Hi, I'm Jennifer. I'm the on-site manager at the... Hey, I'm Rachel. My name is Richard Irakoze. I was born and raised in Africa. My job is driving. When I drive, I see so many impressive stories different to what I was used to see. Of course, I want to tell you these stories in my own words, in my own experience, in my own way of telling stories. Please consider subscribing to our YouTube channel so you can see the impressive stories I come across and I see every day when I drive around. Subscribing will help me to grow. Maraho, Maraho. Amakuru. Something like that. I'm sorry. Yes, that's it. Okay, thank you.